jutro, ljudi moji. Dobrodošli u još jedan vikend s Nelom. Danas je petak, 24.4. Jesam slagala? Nisam. 24.4. Prelijep je dan. Ja sam se probudila, ne znam koliko je bilo, mislim 15:07 ili tako nešto. I ja sam se već ispremila, idem sad obući i idem probuditi Leona i njega obući i odvesti ga u vrtić. Suprug bi svaki čas trebao doći iz noćne. Jedno idemo obavljati neke stvari po gradu i idemo kratko na selo nešto obaviti, tako da vodimo se vama danas. Iskreno ne znam što radimo ovaj vikend. Imamo jednu predstavu u nedjelju navečer i znam da će ovaj vlog izaći tek u ponedjeljak, jer neću ga stići editirat, pogotovo zato što u nedjelju idemo na tu predstavu kasno, ja sam da je u 8 navečer, a htjela bi to snimiti. Tako da, uglavnom, budete gledali sve, cijeli moj vikend tek u ponedjeljak, ali ajmo započeti ovaj vikend sa osmijehom, sa dobrom energijom. Iskreno da vam kažem, bilo mi je teško ovaj tjedan, imala sam težak tjedan. Jednostavno, svašta ti se nešto nakupi i onda mora to izaći na neki način. Tako da, eto. Šta je tu je, nadamo se boljem vikendu i idemo. Grad smo obavili, to je tu jednu obavezu koju smo imali u gradu. Idemo sad samo kratko do trgovina da ne moramo kasnije, da mogu uzeti sve za ručak i večeru. I onda idemo prema Sunji. Obavili smo i Plodine. Uvijek zaboravim snimat unutra i onda uvijek ispadne u videu kao da smo ušli i izašli. I kao idemo dalje. Ali dobro, potrudit ću se snimati unutra koliko mogu. Nekad jednostavno samo idem toliko brzo, nekad je toliko gužva da mi se ne da između ljudi snimati. Ali uglavnom, idemo sad uzeti još neke stvari koje nam trebaju i onda idemo dalje. Onda idemo za Sunju. Jel tako? Tako je. Progovorio i on u videu. Samo ja mogu reći kako ću probat snimat više u trgovini, a da opet ne snimim. Uglavnom, idemo. Da, htjela sam vam samo napomenuti, znam da sam spomenula u prošlom videu da sljedeći put kad budemo na selu da ćemo malo objasniti šta ćemo raditi i kako ćemo raditi. Neću sad to danas stići. Htjela bi posvetiti cijeli jedan video tomu, tako da sačekat ćemo malo. Trebali smo ovdje betonirati jednu terasu, ali je vrijeme bilo jako loše. Svaki put kad je suprug bio slobodan ili smo imali neke druge obaveze. Tako da nisam uspjela, ali eto, nadam se da ću uspjeti jedan video cijeli posvetiti o tome što planiramo, kako planiramo i što smo do sad napravili na selu. Hej! Evo samo da se kratko javim. Obavili smo sve što smo trebali za ovaj dan. Već je sad skoro 7 sati. Suprug je na treningu sa klincima. Ja i Leon idemo malo prošetati, idemo još malo uživati u ovom danu. Očekuje nas jako lijep vikend, tako da se baš radujem. I to je to. Vidimo se kasnije. Pozdrav ljudi moji, dobrodošli u našu subotu. Ja se nisam javila od jutra. Jednostavno nismo ništa posebno radili. Glupost da trošim i svoje i vaše vrijeme snimajući ništa. Evo ja i Leon idemo vani malo prošetati, idemo dole do bake, Leon ide na trampolin, idemo po našu dnevnu dozu sladoleda, kako bi se reklo.
I onda kasnije idemo u trgovinu, tako da ću vas povesti sa nama. Evo samo da se kratko javim, nisam ni danas nešto previše snimala, evo sad sam i obavila kupovinu i još smo uvijek kod suprugovih roditelja. Leon je vani cijelo vrijeme i igra se tamo, tako da uživamo u danu jednostavno obiteljskom, tako da nisam stvarno nešto previše snimala. Nadam se da ću uspjeti to snimati sutra. Ujutro se budim rano zato što moram napraviti lepinje opet, jednu turu večeras. Drugu turu budem sutra ujutro, onda idemo na misu, roštilj opet, čemu se jako veselim. I nakon roštilja, to jest nakon što moj suprug dođe sa posla, idemo na jednu predstavu ovdje u Sisku, tako da se radujem i vas povesti sa nama. Klinci. Pozdrav ljudi moji, mi smo stigli kući. Ja sam već zamijesila lepinje za sutra. Evo nas malo odmaramo na balkonu. Kako je zalazak sunca. Uglavnom, idemo malo odigrati karte i odmoriti. Lijepo je večer. Suprug je danas bio u Zagrebu. I šta si radio? Brazilski jiu-jitsu. Šta si radio? Brazilski jiu-jitsu. Za šta? Za posao. Domagoj? Šta je to tu? Hrušt. Sad idemo odigrati partiju Bele dok čekamo da se tijesto digne za lepinje. Jel Bela ili nije Bela, nego je Remi? Ni blizu. Uglavnom, suprug je dobio danas certifikat, tako da ćemo proslaviti. A živjeli? Neka ti se sreće, ne moraš upotrijebiti to nikad. I boje. To samo znači da će i sutra biti lijep dan. Imamo jednu bježicu od početka do kraja. Ja sam pobjedila. Jesi. I danas. Ali lažeš. I davnih dana. Vara. I opet davnih dana. Vara. Ovaj gospodin se ne slaže s tim. Ne, zašto vara? Kako ja to varam? Pa Šta si ti htio da ja napravim? Rekli smo da zbrajamo od početka. I tu mi sad jedan zbroj plus 53. Ok, ajmo zbrojiti od početka. Pa jesi, pobjedila si, ali ne toliko. Ali ja i da sad zbrojimo od početka. Ti si pobjedila. Ja sam pobjedila. Ali sam vrlo blizu. Tako da molim te priznam da ne voliš gubit. I da si najveći gubitnik. Ja sam toliko umoran da ja vjerojatno na ovo potresno sve malo. Ajde. Neću sam karta. Ali se lažemo. Ne lažemo se, to nije u redu od tebe. Šta sam? Za video napisala bezvezne rezultate, ja sam pobjedio. Imam u svojoj bilježnici zapisano sve. Koja je to tvoja bilježnica? Tamo sam je spremio. Spremio sam je. Nema potrebe da drugi gledaju. Kao ne moram je javiti. Ja. Ne, ti si vidjela kad sam pisao rezultate. I sad si ti donijela tu neku malu bilježnicu. I kao za video ti si pobjedila. Možeš misliti. Ljudi moji, nikad nikog nećete upoznat ko ovog gospodina ovdje. On toliko ne voli gubiti. On će se doslovno posviđati sa djetetom. Pa ko voli gubit, ne razumijem te. Zašto bi igrao nešto ako... Šta je to? Naprimjer, on i Leon bi igrali nogomet ili nešto. I posvađaju se. Ne Zato posvađamo se, nego učim dijete kak treba. Ja sam nogometni trener i ne može on svoja pravila izmišljati, tako u nogometu postoje već pravila. Kao ni ti što ovdje izmišljaš pravila, a već postoje pravila. Kao što bi Vlatka rekla, minus 17 zaokružuje 20. Zaokružuje žena, ko da u mesnici kupujem ljeveno meso. Ma da jede. Ajde, pozdrav ekipu, reci pa. Pozdrav svima i ja sam pobjeđen da znate. Nije, Laž čista.
Ajde reci, laka noć. Lako noć. Ajde ljubi onako kako ja ljubim. Ajde, boš tamo. Lena, ajde reci good night. Ovako mahni. Dobro jutro svima. Dobrodošli u moju nedjelju. Trenutno je, mislim da je 5 do 6 ili tako nešto. Ja sam zamjesila lepinje, ja idem popiti kavu i onda se idem lagano spremati. Danas suprug radi cijeli dan, ali ja i Leon idemo pješice do svekrve i svekra. Leona ostavljam tamo, ja idem u crkvu. I onda se vraćam, inače ćemo roštilje tamo, tako da neću ni dolaziti nazad kući. Tek ću tamo tek oko popodne ću dolaziti kući. I onda se predvečer ćemo nas spremiti jer imamo predstavu u 8, a suprug radi do 7, tako da ćemo se naći dole. Uglavnom, veselim se današnjim danom. Mada su počeli najavljivati da će biti hladno za 1. maj, ali stvarno se nadam da su pogriješili i da neće biti u minusu. I bilo bi šteta, stvarno, sve su nam voćke procvjetale i nama, nama. I stvarno bih htjela da sve to rodi, da imamo i šljive i marelice i sve ostalo za rakiju, tako da bilo bi mi žao da sad ode sve u minus i ubije se te voćke i cvjetove i šta ja znam. Ali nadajmo se. Hey Google, stop timer. Uglavnom, nadam se da je to sve laž i da su pogriješili, da neće biti minusa i da će ostati ovako lijepo. Mislim, čak i kiša mi ne smeta kad je u plusu, kad je, ajme reći, plus 10-15. Mi kiša pada, stvarno mi to nije problem, ali kad padne u minus, onda mi je, kao prvo leđa me boli od promjena vremena. A onda sve ostalo. Uglavnom, idem završavati lepinje i spremat se, pa se čujemo kasnije. Ekipica, brzinsko javljanje. Ja sam spremna za misu. Idem sad Leona probuditi. To ja mislim da je već budan, sam leži u krevetu. Idem ga spremit. Lepinje su gotove. Predobre su. U prošlom videu sam u komentaru jednoj gospođi odgovorila na komentar koji je recept i stavila link. Stvarno pratim recept točno u gram, tako da su stvarno odlične. Uglavnom, idem spakirati lepinje sad, spakirati Leona i onda krećemo lagano pijehe u dan. Uglavnom, želim vam ugodnu nedjelju. Evo ga, Leona smo ostavili kod njegove bake i dede, a mi idemo u crkvu. Pozdrav svima! Pozdrav ljudi! Kao prvo ja se ispričavam što sam u ležećem položaju, ali ja sam se tako najela. Roštilj je bio savršen. Radila sam neku ljetnu salatu i tako ide dobro uz roštilj. Evo, stavit ću vam sliku negdje tu, negdje. Uglavnom, neka kombinacija slatkog slanog i tako je dobro. Stavila sam unutra jagode, maline, kupina, borovnica, onaj spring mix sa baby špinatom i rokulom, kako se zove već. Uglavnom, i sa javarovim sirupom, orasima, bademima, tako je dobro i čak na kraju se stavi i feta sir. Uglavnom, nešto savršeno. Najela sam se, ja i Lenči smo sad stigli kući. Malo odmaramo. Već je 4:30. Uskoro ću morati spremati Leona jer ja i suprug idemo na predstavu zvana Stara škola Kreka. Jako sam uzbuđena za to. Ja vam inače volim gledati dokumentarce, čitati memoare i biografije i svašta nešto. I ovo je, vjerujem, neka vrsta toga. Tako da jedva čekam. Ako ste vi bili na predstavi Stara škola Kreka, slobodno pišite u komentarima kako vam se dopalo. Uglavnom, ekipica moja, ja ću malo sad odmorit, to jest ja i Lenči, i onda se idemo spremati, tako da se čujemo kasnije. Stigli smo na predstavu. Vrijeme je za date night.
Uglavnom, ja previše ne znam o Marinu, to jest o Stoki. I previše o njegovoj povijesti, kao što zna moj suprug. Ali, što sam rekla ranije, volim ići na ovakve predstave, volim čitati biografije, memoare, gledati dokumentarce i sve ostalo, a ova predstava je o njegovom, ajmo reći, proživljavanju nakon droge i sve ostalo, te neke tamne priče, tako da se radujem. I poslali su poruku da će Marin raditi Greet and Meet poslije, tako da se nadam da ćemo imati vremena ostati malo duže da ga upoznamo, da izmenimo par rečenica i da se uslikamo s njim, ali sve zavisi od vremena jer Leon je kod bake i dede, a nedjelja je, sutra ide u vrtić, tako da ne želimo da baš nešto predugo ostane budan. Ili se raduješ predstavi? Uglavnom, on je radio cijeli dan. Ja sam uživala i jela roštilj, a on je ljubomoran što nije, on je roštilj. I moje lepi. Uglavnom, ljudi, idemo sad malo laganim korakom do tamo jer smo stigli prerano. 7:30 je, a u 8 počinje. I to je to. Vidimo se kasnije. Pozdrav dragi moji ljudi, ja sam vas uvela i u ponedjeljak. Nisam stigla sinoć završiti weekend vlog. Spomenula sam kako smo išli na predstavu Marina, to jest bolje, vi ga vjerojatno znate po imenu Stoka. Bilo je jako kasno, počela je predstava u 8, završili smo, bilo je 20:10, ali kao što sam spomenula, Leon je bio kod bake i dede, tako da smo odmah pojurili po njega, a dok smo došli kući spremali ga za spavanje i sve ostalo i mi smo bili preumorni, tako da na kraju nisam ništa ni snimila sinoć, ali htjela sam snimiti kratko ili bar oduzeti neko vrijeme u ovom videu i posvetiti se toj predstavi od sinoć i toj temi od sinoć. Ja, da budem iskrena, nisam znala nešto previše njegovu priču, a više je to moj suprug znao i njegovu karijeru. Nikad nisam slušala njegovu muziku ni ništa tako. Znala sam pročitati u novinama i svašta nešto, ali ta njegova priča od sinoć je toliko otvorila oči meni koja nikad nisam koristila nikakve droge, to jest probala sam travu, ali kao što većina vas zna da je trava sada ilegalna supstanca u Kanadi i može se kupiti na bilo kojem ćošku, u svakom shopping centru ima bar jedna trgovina gdje se može kupiti trava, što je jedna od stvari koje ja se ne slažem s tim i dalje mislim da je trava samo droga i da je to početak. Kao što je Marin rekao sinoć, trava je najslabija droga i može se doći do nje, ali ona je samo stepenica za nešto više. Mislim, na kraju krajeva tako i on počeo svoju karijeru droge. Uglavnom, što sam htjela reći je da hvala dragom Bogu što ja nikad nisam krenula na taj put. Nekako sam izbjegla svu tu situaciju sa drogom. Nemam ni jednog bliskog prijatelja koji je ovisnik, koji je koristio drogu ili koji je izašao iz tog nekog puta ili koji je, ne daj Bože, preminuo zbog droge, što se u najčešćim situacijama i završi sa smrću. Niko u mojoj familiji nema problema sa drogom, hvala Bogu, ali i uvijek sam mislila da su moji roditelji mene dovoljno i naučili o drozi i gledali smo svakakve filmove i bili smo okruženi. Jednostavno u Kanadi gdje god da odeš nešto se vrti oko droge i ja mislim da je sve do čovjeka i koliko si jak čovjek da kažeš tome ne. Nažalost ima jako puno ljudi koje uzmu to kao zezanciju i onda nakon te zezancije pređe u neku osjećam se bolje kad koristim to. Isto je to tako i on rekao sinoć.
Uglavnom što sam htjela reći je da koliko god sam mislila da znam o tome, toliko me pogodila njegova priča. I sam on je rekao na početku svoje predstave da ćemo se mi svi nekako naći u toj njegovoj priči, i istina je. Jer on se i šali na svoj račun i sve, i stvarno predstava je odlična, i ako on dolazi u vaš grad ili blizu vas, imate prilike otići, otiđite. Meni je žao što duže nije trajalo, i što nisam imala šanse otići kasnije do njega, jer imala sam, ali nisam htjela čovjeku smetati, jer jako ga je glava bolila i nije se dobro osjećao, čak i hitna bila prije same predstave, skoro je i otkazao, ali hvala njemu što nije. Tako da i sam je rekao da odmah poslije predstave ide nazad na hitnu da dobije opet infuziju. Nisam se dobro osjećala da sad ja idem iza tamo i da njega upoznajem i da se slikam s njim, čovjeku nije do života. Stvarno što je sve što je prošao u životu, svaka mu čast, ali on je još jedan dokaz da Bog postoji i da samo Božja vjera će nas spasiti. I nebitno koja je tvoja droga, da li to bio alkohol, da li to stvarno bila droga, da li to bilo antidepresivi, da li jednostavno ne možeš zaspati bez pomagala i tako te neke stvari. Ako si ne posložiš točkice u glavi, kao što on kaže, ako nemaš tu moždanu kemiju, ako je kemija u glavi nestala, koji je smisao svega? Žao mi je što jako puno ljudi, ja to zovem bolest, jako puno ljudi boluje, nemaju snagu naći pomoć, tražiti pomoć, misle da je to kraj. Ali nije, ali ti to čovjeku ne možeš dokazati, i najgore je što takvi ljudi nas odbacuju prvo, svi oni kojima mi hoćemo pomoći, i onda se desi najgore. On je tu spominjao neke stvari koje naravno potekle su iz toga zbog droge i zbog predoziranja i svega ostaloga, ali te neke psihobolesti, koliko ti ljudi u stvari povrijediš oko sebe zbog toga. Sad, da li to bio alkohol, da li to bilo droga, da li to bilo ne znam nija šta, nevažno. Tužno je i strašno je što sve današnja mladež, do čega se današnja mladež može doći. Ako ti koji gledaš sada ovo imaš ikakvih problema što se tiče bilo kakve supstance i misliš da ti to pomaže u životu zato što si sretniji kada koristiš to, zato što svi problemi nestanu jer ti to koristiš, to nije izlaz. Postoje puno drugačiji izlazi i koji su dugotrajni i koje ti možeš, ako hoćeš, doći do njih. Tako da, evo, ja, osoba koja nema veze sa drogom ni u kakvom smislu, šaljem svima vama podršku koji imate prijatelje, brata, tatu, mamu, ne znam nija, koji je ovisnik o bilo čemu. Budite nečije rame za plakanje, budite nečiji oslonac, jer oni će imati puno teže epizode nego što to pokazuju između 4 zida. I mislim da mi nismo svjesni koliko toga nas okružuje i koliko ljudi mi susrećemo dnevno koji imaju masku na sebi, koji odu kući u 4 zida i rade što god. I onda kad nekad čuješ ovaj ili onaj je otišao se izliječiti ili zatražio pomoć, onda se kao čudimo. Nikad ne bi rekla. Tako da, eto, to je jako dobro iskustvo.
Jako mi je drago što sam ga upoznala, žao mi je što se nije osjećao dobro i nadam se da je ok sad. Ali evo, nadamo se da ćemo se sresti opet u nekom drugom gradu, ako ne opet i u Sisku. Eto, ako imate šansu, otiđite na predstavu. Ne mogu vam reći da sad traje sat vremena, sat i pol, ne znam nija, ali meni je toliko brzo vrijeme prošlo. Mi smo počeli u 8:10 tako nešto, završili u 20:10 i ja sam mislila da smo mi tamo bili možda 45 minuta maks. Kad sam vidjela vrijeme, šokirala sam se, ali da, jako zanimljiv čovjek i drago mi je da je tu, drago mi je da postoji na ovom svijetu, drago mi je da je odlučio raditi to što radi i da širi dalje svoje iskustvo i da se nada da će bar neko naučiti nešto iz toga i da će spasiti bar jedan život. Hvala vam što ste gledali i ovaj vikend vlog. Šaljem vam svima puno zagrljaja, pozdrava. I to je to. Budite mi lijepi, zdravi, veseli, nasmijani i želim vam ugodan ostatak tjedna. Bye!